Clear tu zong te chibai ule Hruaina eng weekly round up hun kan lo thling le ta a cushion rong bol na sang chan chin I lo clear hawang u Synod Finance Committee weiza somnga parukna an thu November ni som pari ata tang ni som ni chung khan JM Lloyd Hall Synod Office a Synod Finance Committee weiza somnga parukna an thu meeting hi Reverend RC dal ngak le na Synod moderator na kai shwaya Reverend Dr. Kera Lom Zwala Finance Officer in report hian September changa November sani somni panga chunga bial sang paruka finance campaign le account training ne ni thute FCRA utilization account ti nun chung sang te income tax chung sang malak na te kum sang ni somni pali changa sang ni somni panga chunga Synod sumdin hun tarlan na le financial report sani somni pali changa sani somni panga pe felani to thute le April sani somni panga changa October sani somni panga chunga sumdin munte tarlan ani tun chu meeting a hian thurel tur chhop chho som pani oma chung zinga chuan Synod sungvon dan en chadrot na te Pastor Bial le Koshan ten Synod pan an man phal sak chung chang te budget head ming thak le siam rem chung chang te budget thar da bel chung chang te le kum sang ni somni paru ko chang sang ni somni pasari budget estimated chu alang sa zoalte anni worship November ni som pathum ni nga ni khan Sakordai BLKTP conductors training ni Puin Pu Benjamin Silo music instructor akal November ni som panga indri khan Selso ko shana music training ni Puin Tlangwal HL Chazwa le music instructor le Tlangwal PC le lom sang a trainer te ankal bok MSSU November ni som panga indri khan mol peng ko shana Sunday school ziti to training ni Puin trainer te upake zorim sang le upa zayon parlo matte ankal Koshan Meitzia HIV/AIDS trainers training ni resource person te hetiang hian an chuak November ni som pathuma Longklai district le Champhai district November ni som Palia Saintwal district November ni som panga a Nathial district a trainers training hi Central Koshan Meitzia committee ruahman na ni a district tina ata tola nei tor ruahman ani HIV/AIDS sung sanga inzirtir na hi Koshan Meitzia in kompui lian sang ni som ni pangain a rel HIV/AIDS lo omze inzirtir bo zui nakal zel ani Synod Prison Ministry November ni som pangale ni som paruk chung khan district jail patni Mami district le Kolasip district jail te tlo in committee member te tiang hian an kal Mami district a Reverend le director le Reverend som tluang le Reverend Tisil Tlanzova Kolasip district a Reverend lian moi patsuao Reverend Benilal moi le upa chung sai lova Presbyterian English School November ni som pariat khan kor thale che vela PS school sang te joint sport man puin upa PC Vanal Shroy supervisor of schools akal November ni som pakwale ni som ni chung khan champhai le a che vela PS school sang te joint sport man puin upa Dr. Rin Moya committee member akal bok Synod Relief Fund pe kani tun hai harsat na sang tok ten he na hete han Synod Relief Fund pe kani Bethlehem no ta ko sakhar sa chung ko pani he na cheng sing khat ve selem ve adam lomi pakhat ne na cheng sing khat sai ko thlir khwa ko sakhar sa chung ko pakhat ne na cheng sing khat champhai din tharadam lomi pakhat ne na cheng sing khat le tumpang luya ko sakhar sa chung ko pakhat ne na cheng sing khat pek ani tuna chuan Synod moderator le executive secretary the program longai thak chun zamang Reverend RC dal ngak le na moderator November ni somni pathum hian ngo pabiala huna manga ni somni panga Central KTP committee athunga ni somni pariata PBS graduation day man puinga ni somni pakoa West Highland Ocean Centenary lomna man pui turina kalang Reverend DLY Shan le senior executive secretary November ni somni pathum pathiani han Bethlehem veng thlang Ocean huna manga ni somni pariata PBS graduation day man puyenga ni somni pakwa sai pum pasukwa song turina kalang Reverend Dr. Kera Lom Zwala executive secretary November ni somni Palia Central Koshan Meitzia committee athunga ni somni panga MPF executive committee le CCM working committee athunga ni somni pakwa le ni somthum chungin Moana Veng Koshan silver jubilee lomna aman puyang Reverend Dr. Rosiam Lena To Chong, Executive Secretary.
November ni somni pakhat ni somni pani chung hian mar para no ta chakma convention a man puya ni somni palia prison ministry committee a chunga ni somni panga central KGP committee a chunga ni somni paria ta PBS graduation day a man puyang November ni somni paruk le ni somni par sari chunga Synod executive committee a moderator le executive secretary te an chuang khati zong kha tun chamata na weekly rona pun kan man ti de chuni e